Sonam Raghuwanshi pu Apenan Raja Raghuwanshi phan kepathi lot Apenan phan ma kepathi lot Meghalaya honeymoon murder mystery pu penda che thang non national media puno state media na hok tala so la mang sela so birtang se viral pic hangjang la so la mang nitum dar jilong lo minadi asela so pu thangla je thanang pini nepelo non api so 3 persons we got last night, and later on Sonam came, he surrendered at Gazipur. Then this morning around before 12 we got another person, we arrested another person. Angton details pen ang than bode ennege latum Kechibia Raja Raghuwanshi pen Sonam Raghuwanshi Kechibia 11 top mayor ni tapen latum honeymoon phan North East India long ke wang juida mang da eng samjera dim lo han North East India long pulo latum ke wang 20 of mayor ni si nang ji phan wang Meghalaya long okay ama 23rd pen missing phone sun switch up ang ton ko nane do ko pine thang ta khobor long le ma ik tum to wang lo ri lo jar lo police to man inform lo jar lo long le apit 2nd of June ni Apenan dead body bang long long. But Apiso, the wife of Raja late Pusimang Kokothielo late Raja Raghuwanshi Apiso Banke, she was missing. At dead body long lake Nane Gopine Chini Munitumit Kemata Nane Lang long Tong low plot one but Chilotma ba Meghalaya pen Bangladesh border city pocket as hapuna tong pondet tong haputong pondet mamada chilang rem det mal high lock se munitum ma thala sona mine long se munitum sulibam ekdom angton Indian citizens angton tum da angton amunitum dala son sima thani ta event ni dala son sima thani aprang da video se mar lo pulo je hala dagar lenge pa thithe enneta ba la son busine ningje pa thithia dagar lenge pa thithe puni se ningje aprang da ningje lo asi hadagar lenge pa thithe ame thangsi Apenan phan pathi pan ke rilango la bang clear leng phan murderer phan ban tangka pi pen pa pathi phan Apenan phan ma pathi phan non helang chibia ta non head 11 of mayor ni si chibia la hat dak pen bang pli muni chewan pa pathi phan la pan ke ri kwal ne tangka pi pen non RS lo kona pen lo RS plote Gazipur UP Uttar Pradesh po full form hai Kasi dhaba pen si kidnap after 17 days of physical nap long ache part 2 lock lo so Sonam Raghuwanshi pu Munitum ki lock police tourist munitum ekdom kona ne that body pen cheng loi mine kona tong thine la high lock sima tha sonok sikiri but la kereng reng ak ekdom fit and fine athema reng nang kok lolang se pathi Apenan phan a that body long le chingbo chakona ne kiri 17 days of fit non anbang chini la mithang che surrender del kasi dhaba bodak si je patu lock to so kosono ke chini ke haladak la solo so di kaprek long mobile hang tha mobile alang mobile hata chi switch off la lo lang alang pani re munit sunir wan pen deliberate planning pen si wat thi de Apenan phan hai katil bu hindi pen bu sochi samji rachi gai katil bu hindi pen di asi ekdom pre plan ekdom la tum aprang ben chi sik pam me lo ko son sini hadak poni ma lang hat dak bana ke wan pan ke re Indore Madhya Pradesh pen Central India happu pen kewan Ladakh an habit long dak mathalobon North East India long habit do dak pa thilos ta bangro chinelo lasi dak si bansi pathilasi pupu ma didi na khaino kam claim plote arnisimar nisi chini vegi panang ne vegi ge net check lo chini derlo ake chini bank ko sonlo Ladakh si do pu chini bank alang phone call thai nut muni long phone na pini hanglo mobile hanglo am phone call loing ma pu ama hanglo am phone call tha ju ko na porlo 1 pm por patumi mane 8th of June ni day English pen sining je lo 8th of June 2025 patumi ni sia jo phone call tha hem ai ikphan call lo bara ekta che hok pik lo ige ni ke missing news list long missing bulong ke phone sun abai pana jinik 17 days pen inge apit hala so mobile ki piamuni phan pulo local police phan inform tha amada pabi kok tha but hadak ponder lo anjitna anutine police ta chini na solam inform tang do na hokta anke hadak non safe house do de UP long anke lahan na lo wan poba ko an bosor lo jail donang poba lifetime na jail do nei ba ko pilo death sentence pal han pi pathilot mane ke vek tong vek lo poba landa pa pathilot poma mate ko physical claim poma latanang thani inke la soprang la kepathi phan kewan amunitum phan ko an tangka pi la chini ne lang hasita amuni bang pli muni phan ereselo police tum hai amen ko bipilo nang thani sopta yong starang se de arta komar leng tumang se 19 20 21 la sona pine arta muni tumang se
hadak pen si munit che wan asor so pan ke re lang hadak pen munit wan si papa thi doi amen bang ke Akash Rajput 19 years old from Lalitpur inut bang ke okay inke inut bang ke Vishal Singh Chauhan 22 years old inke Raj Singh Usawapu 21 years old atum haini ta kona penlo Indore bang athom bang pli tho dutal inke inut phan bang ako arrest hoyalo Sagar district Madhya Pradesh MP pen pin helang lahan arrest mane tutel ko no bang pho dak involvement do ke pat thi phan hai ke cherap hai la Apenan phan se pat thi phan bang ko no dak munit la kenang ke ba munit ke pini ke latum ke cherap ke bang pho inut ke Sonam Raghuwanshi se piso mat hala so planning ang sede alang si ekdom ke chisik pa mesi ke wangla munit bang pli chewan neng thane lo mene adak neng paklang thu ba mende la hai tum si pa thi langoi ko an ne khain no la sorlo so kan kirre ata do pigal so gali de 22 years well pusine gar julong as per the report 22 years old also chibia lo inke chibia atapi ne apai po phan interview long arjulo man ki pu aning hang pen si chibia tha de inge chekroi pa me family pen chekroi pa me tha inge deny ne tha mane chibia ye la hai pu ta bu pe tha ala aning hang pen si chibia tha ekdom bia ta thet pi gang ja chibia et pen wan ma la pu pa thilot pan ke re ke nona fit kar julong a boyfriend do thoga prek mane aning chi dog pin so he ka prek pin so ben aning chi dog thala sol so ala so sarpi mare Sonam Raghuwanshi pu inke maybe alang a boyfriend tanang dun bon la ke pathi la bang phlieng bong a boyfriend den back do bon la prang non further investigation kuldo chini pa inke non Meghalaya police tumsi ala dak state police tumsi pini po kiri tarlib ba pini sono pa investigation badak se FIR register la hai kuri mati amasi non hadak pendak wan det po non nalado UP police longs do adak si safe house long adak si bi ko hadak pen non adak wan tu po nang transfer po dak arju tu po lan su se kopi gam se pa thi mang ton arju po la kopi po tong pa thi ni lage non na chin ni lang de ke pa thi reason bang ke not yet known mane chin ni lang non investigate lote chini po panju selam klang thu po di mo klang tang than thu bolota inge bang pli arleng phansi papa thi toy la pan kere pan khai nu hat dak pan dak an ke wan pan papa thi ason inge 17 days of it nep check lo ke nepta mi thang se surrender del ke pa thi reason bang no chid del ha boyfriend do pu boyfriend hala pan ning se dok ko tai mi ne mala hana ning dok di pa hem sorpen pachi bia bor iret potong alang chibia delo sedani lalang dun de lan pa thilot po ne ko hala ning che dog pinsu hala long ka dun thujui ba ni boyfriend aprang ni boyfriend long si dun thui ba la son pini planning do bon de ni like dom confirm gali sida boyfriend do pu ga prekar jilong la son yo mane ma thaune di ekdom ye la mane ni pui lang oi alang jo se ning dog de pu son da aprang ba hem sor pan ekdom je thandak ni ma ti di ni ka prek dom lang bom ar su dom han ni suggestion pi mane phanjong se ning dog de pu de thandak go hem sor pan nang pat do bor ires ta ni dun de pai ba dun de pu mo ther thu rong ni pai bu phane mo son de di de ho mo asi ni phan nang pa chi bia bor ire ri ba ni ning dog pin so do ga prek son no di ka de hala ning dog pin so long dun thu ju na la son pa thi lo pulo te me thang se phasi po non la phane kwan bo solo la jelong de ni pulo te under section 302 murder case sinon la hane register lo murder case pulo te under this section lifetime imprisonment mane nang ekdom nang kai isi jelong dorang kokpo mate death sentence pulote phasi phani ke back hai papa thilo ti la son la sila duitang bong kolo bang tong pi ni la han chini ne la la pen la ke ba thi tum hai ala bang phli bande reselo mati la tum phan tangka kwa ne ki pi la ke non klang klang la solam hai la solam non ritar lilo pulote non la pini inquiry la hai kurilo te chini pol hailam ta klang te ne inform du po tangka pen an pi bon na thema lang hat dak pen nge tangka kuna pen ne sor sol an tangka du lang hat dak pen bang phli murderer mane karbi pen murderer phani pilo munit pa thi munit tum phan ke wan la tum phan pen an tangka pini bhara sara pen cheng lo mane penan tangka pi bon lai tum phan ko an tangka ni pi lai chin ne lang inge hala tum phan pilo claim pala tum ta as per the law murder case si register po bon la phan tum phan ta ama lang la son ju inge lang papa thi the der baning dog de mane do de puson te ba lang divorce pi der ba
dunde det ba one bit that lason puson te lang problem ve polno ne lang me thang ma ta khainu bu mu dia khainu claim akam claim pulo te arni sig chini ve gi jong he che patu bus da lang 17 days ane che patu lo di 17 days phir chini dal lo ang ton viral news pe cheng lo na ta viral ma chini chin dal nep chek lo kan din se lang che patu ret po kalima inge lason jo photo da dang ta pak lang thi dak lang la hello su ning kang pi khang jang ni la sor lo su phan ni det gali hang ton non ani tum India long ton citizens tum ta ekdom aning kang lok aning kang se lo pa thi set lang o inut munit phan pa thi lot ni tum live long ba tai sivet live long kala apran and that pa thi lot la pena ke the ke chok chi khai nu kam ku pise dolang la pena ke the there is no bigger crime than this crime la pena ke the crime velu muni de pathi murderer lo solo soge chin lo ekdom ning ma thala the di ning kang me ar debam tette der me di anu tin dalang ani tum da son ma thai mini la son muni thon pathi sat kya ik tuma kiria rong do ekdom pai tu non chiru ang ja sopo thi lot lo inke inut hempen inu buni thi lot pulote big loss pusi pudam ni kalima hem je support bang by hem sor chelai labba asomar chelang lo pa charlie family dudomati main marla ni thilor pote siksa o family gali ma kya piso somar phan mara lang pona piso bang se pa thipa somar avelang po la bang somar tum bang problem interesta apai po tum ba akorte tum ko sonlo non pine ba matha po ba ko ane ki duk nang di apai chiru lok na chu video theklong chiru bek po di aso po phan pa ne thi aso po phan pa bia fit pen dead body silong batong ne pa thi chini ne non akola chini thwelo alang apine ma si sopo piso mache pathi ba lang si pathi la sonjo mane pan khai no pan ke re la solo so ko nane pen inken nege north india phansi ke lang sret lok no muni tum he mane e henopik north india long dam lo bulote secure ke insecure pulok se muni tum tha mane dam sta man tuni bang na pathi lo ta hai nitum ne thidam nang lo jibon mani tum hanang pathi lo jibon la son he mane la son lok muni tum tha main no somewhere in subconscious mind no la son lok se muni tum tha but non bange isia kimi ta kimi lo thema non lang north india ba meghalaya aphan ekdom ke lang seller no muni tum ga ekdom hala bang non lang seller le chat po north india arling dom banda thema ine ta sab so ignore hoiti ma di aru la son incident dol ta bisi chati inge non tourist tum ta bang po inge meghalaya ke totally maximum tourist fancy depend hada ka tangka sangka bang na pen tourist pen gari sari hotel pen chenglong la gst pen ne la tangka pen si sarkar la da suli koila pen le de men ke meghalaya long bang ma tha koila pen si main income bon earning source bon hada ka state economy son bon kali but it's not like that tourism pen de main tangka bang ba hada ke muni ekdom suri muni tum dam na ni bang da lakh suri muni tum hada ki jui bhanam dam ke tamang do bi pik aru lang mi pik mati meghalaya ke din amase non banke muni tum awareness ado mane mane son thilor lo bulote ene ke hala dak khasi tum si chomang tum si ba thibon son pulok si ma thamate muni tum doubt he sala so banke la so lam bange wrong del lo muni tum ma tha mane kali del lo di amat la son yo la sedi ne la sipui mane phaning dog de pulote alo suno pinsuno hedi che thandak ni ba wan weden ni pa murder la son claim ni la son claim pulote me thang si phasi at the end la sol so son sonam Raghuwanshi son Apenan vathi lo ne lai murder case long se phasi lok lo ke lifetime lo lang ke jail long do nang po pel le lo nang jail long do re pa nang do de na divorce pino nang dam juno ka prek pin so pen ning che dog pin so lo so long da dun long wan long ba dun juno di nang life enjoy lo mane nang pilo jail long lok do ni nang lifetime ma tha asi la son jo se claim prang di khainu kam claim prang da ma thani asi la son claim ang ne la pen nitum la dak man charlie ni la son claim he no claim ang ne jong se la son a situation di la son a porwang ji usita hem pen pa do bor i phan bor i busta na pene ki dunia muni phan thano ni nang duning tungte pa nang doing tungte ba ne nang waning tungte asi ni ning che dog pen so ka prek do la si nang ning ori nang hem pen thano bujai no jar puro thala sumuni te kroivegi ar la suno pin so da che kroivegi by force ban ve mati bang yok ta kali ma ekdom wan bor i rang dun vek ni na ni hem sor kroido pan dun vek ni na son kali munit son kali mane buji mati muni tum di asi bujai lo te buji muni tum asi chingwai ding salo te la hailam da sol bun la si la son claim ang ne la son a crime claim ang ne son claim te me thang si phonang na me thang si life board bat na
me thang si thi nang no ne lang si pin nang po thi thet ta ke thi tang teng lo lang jong si death sentence jong si bp busta lifetime imprisonment ke at least pivek po alang kai si jail long si do nang po jail phane Karbi bene ko pine bu chine dalo de Karbi lam incomplete po शिक्षा को निंग जेल से मिक्स पनन कोक्ति इंग्लिश लाइ नि ने मिक्स पन र बा मिक्स तंग कोन तिन फाने मिक्स तंग कोक जेल फाने पिलो बोए Karbi pen माने थेक बांडु देन थान थदे लासी लासन जो इंसिडेंट हेदी अमा नि मा थालो सब सन थान फ्रुनि बन पुल हे लासी ने थान दे इनके अमेन अं थान लाब लोगेदी कुमा मासी पथि मा कुमा मा इनके ला कुमा लो कन्फर्म है सोलामे पिनि हदा का चीफ मिनिस्टर मेघालय चीफ मिनिस्टर कॉन्ट्रैक्ट संग मासी कन्फर्म दे ला सोलामे माने हाला पु अर्लिंग तो मसी के वान से पथि तो बा पथि प्लानिंग पेन एकदम प्रॉपर प्लानिंग पेन सोलो सी पथि हाला सी इन्वॉल्वमेंट हाला ला सोलो सो इन्वॉल्वमेंट दो ला सो मिस्ट्री मर्डर सन प हनीमून केस लो पु इनके हदा का डीजीपी डायरेक्टर जनरल पुलिस मेघालय हदा का पुलिस ऑफिशियल अहिन पेन दा थान पन जे लसन सन पु अमन नॉन investigation suli bom lang non wan po dak wan pen Meghalaya long arju thulang jet lang ko lan su se chini ko pisi pot se pathi ma apen tangka sangka kwan an si pima la pen mane pen ninje dog do potong pine ma kepathi ma mate ko people la aprang chini thu pe ne non la viral po la solam na si na aprang da video samar lo so aprang ta mani tani phan comment e pi pen pu bang do so pu thak samar tha sa pu bahini ben thoma comment e pi bang do thanks for my fan la so ni phan comment e bi pen than po ne da lang bom ta so case alam hai sabse study bom lo anke chini lo non buji lo bodi buji je man than phan bor ino de la pen it is a sad incident di si phere me ar so wan ba pin ki dun lai da di mane non lom purek thek dom शिक्षा को ar sum na dhok to hinu dak do ba pin so da hinu dak do ma purek the ar so phan blame ra te no di lai nut ar so कि क्लेम चौक चिदेत बा Apenan माजे बा थिलत पोलिंग लांग तन फान हिनु आरो आं तन सापि मार बा सार आरो स्वार लु खाय एकदम आं तन हिनु पर्सन पुनो खाली मा सन बुदे नि चौक चिदेत पो असि अकेमी खाइनो दो पिनसो दुम दा खाइनो दो आरो सुम दा खाइनो दो नमे होमाने तेंग के हाइ माने खाइनो है आरो सुम दा हिनु बिग पिक दो के पिनसो दुम दा हिनु ओदो लासन जोला जनरेशन सिनोन लासन पिनाक लोगे दिया सबसो so generation no crime lahai do lahai incident no ne common son si man der lahai murder sadar dia prang ar julong le no na phedong ar julong onasi phere da me sab so chere chorni da si di lahai jo la son jo aman je bom te der bom puro so video ding bom pudi la si pang tot kok nang de next che tong thu na lapen Facebook long akimi puro te Karbi content phan follow na YouTube long lang bom pudi YouTube channel phan subscribe lo puro te pir thelam chinipur nang litum kali prote nitum Karbing long maximum tum de nege insal ba flop ali nege 500 se pa thek nang pare nang pa ver nang busini ma tha asi jong sini phanang follow lang lo pulute stay the lam chini po northeast lam in northeast India lam chini po la pen India lam chini po wall lam chini po ni la so phrang de isi video upload del halage Ukraine pen Russia adet tum keche dan alam si ni phanang follow lo bolte nang tum pir thelam chini bo GK general knowledge ta improve po la pen GK mane student tum da ba parents tum no bang jok site pir thelam chini po de la si jok si ni phanang follow nei son po de follow nei nang force fe follow back nei bu pe ba ni phanang subscribe back nei pu ta bu pe hedi aning hang tum subscribe bom po asi mane tum la son ma tha bang 2 minute negative matha tum kai ta positive se matha ni de negative matha tum da 2 minute ni subscribe lo te subscriber ong po ba tangka long vuk de ibon so minute so an se sang hu plang o de nang pu la son matha nang ni plang bu sta ni Karbing nong so ni da Karbing nong dui aru ni mo suppose for example de in case yong se ni tangka do pik lo polo te ni planning do Karbing long unemployment do ni youth sum phan ba hala dak tum arleng tum phan pini claim pu si ni matha do non nang than thelo la mo pe ju pen mo phi nang than po lai lam te asi unte nang pini noi nang follow noi de nang support noi jong si nang support lo po te mo tangka sangka dol te ni unemployment phanda pini son bak claim pu se ma thabom Karbing long but han tangka ni mati la si tangka ni jong si lan su se share lo nang litum ba comment pi lo wala pen subscribe lo polo te ang ton ni Karbing long ke do tu man ang ton tum ta mane ang ton tum tumar link tu man
ba Karbi long de Karbi tum doppi ka long ka prek dim sonitpur hai Nagaon na ne da doppi di Guwahati lai long doppi khang ni tum arleng Karbi tum asang ton tum long la so video paleng follow man chi chini do bajat pro share noi pa subscribe noi pa follow noi Karbi content do Facebook long la pen YouTube long lang bom pro de YouTube long ta Karbi content do enke Karbi content po YouTube long ke lang ale si do YouTube long lang bangke nitum quality pa ong mi pa kom mi sita Facebook long nitum quality pa ong no pa kom no sita hadak ta ni pa clear u bhansi bori I hai la si kona ma theklong ni nang follow no di hadak ta jong sin nang tum positive ma tha thok positive ma tha do ni phan ekdom comment hai pi do big sar la hai inut bhani negative do to hai isi video long 15,000 20,000 views dam lo pulo de inut bhani negative ma tha do thema lang hoi ni akhai no puta pe lang muni tum freedom of expression do anutin ta ame thang pini ningjing tung alam ningjing tung asi nai pu bang do ni comment lang ni comment pori phan bori ide ni lang o ka prek tu comment kopisi ne pu ma kopisi engke comment ne pi pen mesen lo nang di video sama la ansu se wan noi nak support bang do engke mane inu do amen te ni bulo ni phang support pe ka phang ke cheng pen da di ni lai da lang de masi ni phana kimi comment nang pi ver ma ba masi ni phan comment nang pi ver ti mang ton video long ni lai da lang la si ko som nya lang li amen te ni bu la si la son yo la se di positive ma thano kai ta la pen mai pine topic ka puthak video samar thu nei purute ba selam thu nei puta ni phan comment lang to ko ni 500 se kimi video wan phan bori bo de la pen trending puthak tani wan man trending topic political economic punoi ba social punoi cultural punoi education punoi politics punoi ang tona video ta ni wan phan si bori trending educational informational la si nang follow no ni phan follow lo te pir thelam chini po lan su se knowledge long po knowledge dolo te ni tum pan su se ri po thek po aware po di GKL hai te improve po la pen exam hai huta joy cheri mine ni videos lang pan thok knowledge long lo pro te kalima asi un an share no di tum Karbi tum radang bong pachini lo ba theklong lo pro te tum ta pini charli un po kali pute na lango ene ta ka prek to meni kali li kalang lang hormu te share pik di e ya kang nek lai funny videos lai ta share tap share pro di akimi hormu share no he non ni akimi hormu si than kali men isi information pi bom ba pini rat phan bujai bom lason akimi hormu te share ni ne teng tha de ni ekdom share back ni pu be jongsin nang tum ma tha je mesen na sormu na sumni semar mesen asi ni share ni ba lason amunit ni tum khai long ni tum Karbi khai long da doni polote share noi di la pen positive ma thana positive ma thal te kaita positive outcome ang punang tum jong sa khai no ma tha polote kaita lifelong directly or indirectly di negative ang begi ang tum lifelong da ba nutin lifelong da ba na sormu ning chibi ning kaita di la si mane phanong si pini support nei pini pujita ni phana puno ni comment lang to ko ni support phan bori po kiun anja to hin pen sita la pen ningji bomte der pom pode ni ningje relo deret po asi chetong nang next video long de kardom